Rishi Sunak berkata rajung kadai na India bal UMP jangka British Parliament unlong o Prime Minister jangka ribilat. Sunak on BP hajaka jangka Liz Truss. Prime Minister kabla ino ya ka syuki tang hadin sopusan sengi. Sunak ulah syongkha ya ka aksyata moti kabadai ka huon jong naran moti udiu nokseng jangka Infosys. Sunak unlong India benukong du banlong Prime Minister Pori England Bahkan dia kasihan ke penengkong bahadi nyupsan senam bakaribilat kala ino yang jang syarhi India. Manta unong India usan syar kala ya karibilat. Sunak ulah posisi ni katong hadin bolio ya jang syar jang pala cis pangot ki MP hapa British Parliament.